hello albara kania chanela kalo lo ma cheu fana chonin ngati nge Lyon hian ron relegate don an relegate don lowem ala ching lo ni an relegate tu thun ro sia ma se don lowem ka shelo engen soi Lyon la ben engen soi DNCG engen soi ting chi chung cha ha kan soi anga an zolun halang let's go ole French Football Financial Watchdog in audit an nei nuwa French Club Lyon chu League 2 lama an relegate ti thuan on puanga important is a hemi tung cha hian in French club lampang hian in appeal ai thu boy an thelu ve dona tin Lyon nei tu pa hi John Textor ania American business lian takania ama hian club sang lo nei ve to thawa Indian Crystal Palace ate stake ania tuna club World Cup khela mek Botafogo ate po shareholders ani ve bokani tin club dang involve ve chawa voice ari champion to Lyon hian in he boy na hi tun hai mai ni lawa November tha khani to ni DNCG kantia French Football Watchdog the National Directorate of Management Control hianin kamite khanin tun tho le khanin meeting an ya chu thei kha relegation tu chawe kha an thu rel chu ni dai chu tin Lyon hi John Textor ta kan ti to kha he chu luk na hi John Textor na Crystal Palace a stake nei ashal velia khanin he thu hi aron chu hal jinani om ye chu John Textor khanin Crystal Palace a stake ka a value an se dang khain 190 million velania so tam ve ni chu ta so ni Crystal Palace value 400 million velania tin Lyon Europa League an din hun tu le Crystal Palace din hun tu na tak hen ala tiang theilowa cha chu UEFA financial control body lamin Lyon hi players lak lo le sal tung cha thu an rel mek boka asan chu UEFA lam pangkhan telven Europa tung cha khan chan chu John Textor kha Crystal Palace nam panghai nam hoi ve bang khalin khami tung cha khan UEFA pending mo an thu kha akal ve mek tidani chu mase mar chu UEFA lam panghin tu choeng mana sim lawa an langoi ri ani abo thak katia cheki club nei tu inang mo kha Champions League apo club nei tu inang khel thei lawa league competition pakhat chu wang choni John Textor khana shal ve ta hani boka tin Lyon lampang hin thu chua anon siama tharei lote kalta khanin DNCG nen thu phungin kanin rem fek to poisa an phut ang le investment dung changa angen angin diktaka mintroom tu shareholder le Crystal Palace stake zor na konga min pui tu te chunga lom thu kan soya sani somni panga sani somni paruk season lom tura hian na satatin min pui ani antia tin fan sungcha ale sporting success lam zong pon sum kan lak lu nem kan la lu nem European competition kum ni azoni kan khela ti chung po min relegate ti che marsa kan ti le ni antia he kan thei na hian sum kan lak na konga po min pui thei ti hi chiang taka soi kan dua tin Lyon hian League 1 a khel chun zom nge thenan thu boy kan the lu do na ni anti bokani Lyon lampang hian an tang na ve di kha in interview tladani join ange an sul nu wang le khatiang ba vel mai wa in related ka chu na han ti ve lo le kani an chu League 1 an sul nu le football shima an hu hang le an sul nu lo ngai to khanin anave de le kani ke mani po claim him shock ve dawa min surprise ve do amma khan tin so season ma sa khanin League 1 a hianin Lyon ho hi table paruk na la ni ve ya in hanin relegate ngot ka chu amaru chu kan soi zelanga tin Lyon hian player le sal chung cha hianin boina an tok chho do ni ria chan chu tuna hian sum hin mamo over ni Lyon hian an mamo over ni an player sal to le sal tur mek ang te kan taran cherki ka city akal to 34 million ve khan akala amaru chu apusuk che lo ni 34 million kha chuan an ba te kha
tin Benrahma te Anthony Lopez te Mexes Kakeret te tin Milik Fofana ka Chelsea tu na hen dor meka athan chu club lampang ti vela an traffic hai football kini pun alo se to ta football club zong in di han Lyon in suma an boina nei ni tin shit choni transfer khain an va doranga an va thon vak vak mai don ni antinan players ta kha khatia khanin boina tok thena chance ka oma chan chu sum mamu an ye players in shal vat vat an ngai don ti na ni Lyon hian chen an ma ni hian leitum pahin nei via mid turner le Danilo Nottingham Forest semi players pahin te kha le tum via amaro chu an dong chelo le players le then din na pon ding tok chi lo de woni tu na chun French football ta hin lir na sat takin ang hinga an mo pu ber la chu me John Texarani anei tu pa hin mo pu ber ni French football expert Julien Laurent chon Sky Sports ne na thian so ya November tha mai khan DNCG chuan Lyon hi relegate mai turin atia achan chu kha hun lai khan Kahun lai khain French top in millions ni euro millions ni chunga ba ni rap tha ni tin DNCG chuan in hetiang hian in omreng don ni chuan in top in league 2 lama in khel angai don ni tian shil boka season nu bera league table engine huna po ding ula November thale June tha chunga na he boin engine muni in on siam chalo ni chuan in league 2 lampanga in sukha ngai don tho ti kha DNCG khanin an shilani Lyon thunei tu John Textor te lampa hau kha omje chu DNCG kan ti chuanin the National Directorate Management of Control hau kha khami hau khanin khatin khanin an ti ti chuanin John Textor chuan tia chang le ta lungai su boina omlo January players kani shalanga June tha ma chonin ngai ron o thei tura ngai la ruam han thatak kan ne ya lom ti in chang ni kon fi ni John Textor kha he omji chu pai sam ta ni ve ni tura ni ka te John Textor kha millions nin ba ni atam ni o millions ni chu lungai thalo ti pot ang deu ni mizo ang tak choi lungai thalo tok ati pot ang ni ti chuan helir ni thom hi karong shetani khovel pumin na shetani ti chuan Textor hian tlap sang share ni kan ti do kha tuna tlap world cup khelmet Brazilian team Botafogo a hian aneya hemi ta patang hian poisa atling kho omji chu beta Botafogo at poisa tling kho matang kha hi Lyon lama chuna tuma tin Ryan Cherky shal naman te le player shal naman te nen khanin khatian khan Roma na ni amar chu Roma na khan duang khan kalvek lawa adik talaw ni afu ta tlat law me ni Roma na tam tak khian ti hin boinan tok to amaro chu Julien Laurent so ni tlap tam tak ti hin boinan tok to amaro chu investor an muwa kong khata thailo pon kong dangalo me jelani amaro chu Lyon chungchang chan lungai thak la se ni achan chu enge andin muna hianin huni nanga lo ni ti sana hian abana vei cholawa ni ti ta Lyon chu June tha chunga top to tur kha omje chu November le June tha chunga nia June tha chung tunan June la zo lo fa azau trep to chu hunan nei tlem to nei chani chu khoi tang nei don ka relo aboi tha ka ni John Textoran Lyon en ko tang Lyon hian chilam pa ni atia Julien Laurent chuanin amain Jean Michel Aula sina en kola Lyon himbi table second division le na atang en kol chuak chawa league title voicery lai achoi puya tin UCL semi final athen pui to boka John Textoran en kol nuwa hianin second league 2 lama relegate ti thoman shringa ro da ti lampang zong in French football expert khan soya an lung oi vak lovani tisu aboi thal gon katia kan soi yawen shima
Lyon te ke ma ni anga chuanin hei football lo entry chan ve chuanin Champions League ten khela tin Europa te kan mu ve thina Lyon ni player thata ka club thata kan ron di thina non underrated thina amaro chu ti henin November tha kha chuanin an soi dan chuanin khati ang boy na an to khan aron hei football fans tele friends club football expert te chu athale mai tura no ai san chu John Texter khan asoi dan khan alung thalo atipot ani ai khati han thale mai tura ngai amaro chu hun kha akal zela jing di mun kharon thing thu tani ole what do you say nga lo like nga video te kan lo share nga kan lo comment nga lo subscribe nga tin hey friends stop Lyon hi lo relegate ta se han ngai to ve me ula a players ni ta ula han ngai to la tu na hi Lyon players ni ta la ke mai au tak agent ka bianga chu wang na to ka song harang tin su ni an players te pon khong ai thak omani I think lo I think players tu nge ai sal chuak team zinga khan ai sal chuak dona chung zinga a sal chu a players ni kha aphuram to so kan dona chun Lyon chu san kha amaro chu football club chu manga yanat ema wang henin chi lai ber po du khanom do yani po tu ni se enge kan ngai dan te kan lo soi venga DNCG lampang anti omang lo lutu kem nge friends club lampang hen anti omang lo zok ba ti chu ba ni a tiang ti te po hom the po chu ni se kan ngai dan te kan lo soi venga ni da kai mu le vek don ya see ya